أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وصحي أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقالوا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات في هذه الليلة المباركة، أقدم لكم التحية الإسلام وتحية المحبة وتحية الأخوة وتحية من عند الله مباركة طيبة، تحية أهل السلام وأهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kapanalamku sikaam kemon pakale pong tinai kami ngahargaan sin waktune. Demikian nen dehello magsyukurku dehello si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiak pamaindam kita bi waktu tebi sisangem ininen bisan waktu pandak-pandak duk waktu pagsaut-sautan. Pangakaku ka amin gak kita bilugi kemon si waktu tebi ininen, sabab nen gak nehepitu niya sa hadje kapital pamaindam kita bi we Allah tabaraka wa ta'ala sadi amban waktu tebi itu. Labi untung nen amban untung arta no bang si pagbisnis, duk labi ruisab kalugian nun amban lugi keu si pangarta no bang pagbisnis. Sababan nen waktuhin bang keu nguntung surga untung nun si elaw kiamat, bang managha manusiain lugi kabinsanaan duk narka hep kalugian manusiain si waktu ne bang sa upamanen lugi. Hangkan tu si itu en labi peharga nen pamaindam ya Allah Ta'ala nikmat, labi harga nen namban pangarta duk labi harga nen namban kemon, sabab bisan peputuk manusia iyo anan nelengen nen atawa kantangan nen atawa betis nen, samantara niya pekaelum neruklu upe waktuhin si iye iyo makpuna ruk manjari milyonel ye makajari si Allah subhanahu wa ta'ala sirambuli elew. Sumagawa daawe mekewega dutibus manusia iuen, bisan petibus duk kwe musa barannen duk paningkoan nen kwe lingkat ine duk magsahaya, pinagbisa-bisa kwe pagbisale pinain bisan pe ayo hawahap nen duk hawalingkat nen meketume paningkoan nen agen-agen bulan duk mata elew, duk mga libut yehin bituun samantara ga nila isiye in waktuhin iye sa magkagunahan si iye we bat bagay-bagay ne
bisan ahli pamilyane ko ne pinain tuan guruan sini legay ni magpuna siye maananen anan ne kahargaan nen maharga do si manusiain waktu ni inin pegge waktuhin bang tinapsilan waktu ini nen ini ka elum diki tuu si dunya itu man sabab i ga kita bilugi kemon duk ga ka amlugi kemon si waktu palabay amban kita bi duk yene waktu ko itu tahinang we tebi diki amban pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala itu pangakaku ka amin ga ka amlugi bisan pandak pakaleten binduk pulang ilmu tadauhatten bintu usi itu ye rasa saat tebi paningko tebi leibang ikhlas kita bi ginantian wa Allah ta'ala labi halga nen amban kemon umul tebi pagtuyu tebi pangusaha tebi tu usi dunya sabab nen bang tinungbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala surga ili si ellew kiamat tuk kapanyapan biruk pangarta bi dalam surga bi menjari tu usi itu bang payaman tebi indaut manusia tu amban silangan pi si setdepan bialim katilingkal sin dunya itu umabut aasilanganin hab setdepan kinet ta setdepanin damikian aasilanganin setdepanin umabut harap silangan amban taksina lay umabot jumaksina dambua dudaut manusiain bangsa ingge manusiain lekka amban kasigpitan duk makadauhat sin kasanyangan maananen manusia tu kue ampan dulu dalam dunya layang pipitu dambua du maksud den ngalugit hadjasin kasanyangan den hasin kasanyangan de duk ngalekkahan sin ine ngalekkahan sin kasigpitan de dalam dunya itu maananen tuo si itu pong tinaika mi mulia pakale si sangem inin tamanan halga ne si manusia in kasanyangan nen luktaham tamanan suse manusia in kasigpitan nen tamanan halga ne si kite in kasanyangan te ininen dukga ne niya tamanan makasuse si manusia amban kasigpitan bang payaman te biruk mata te biruk dendengan te biruk akal te bilay manusia inko itu pakahilu hala kapikil manusia innang keu makapikil mono me kasindue hanin sababannen pinihanen dambua du pinihare UN mia hadja bang sa ingge sesanyang ga niya dambua amban me manusia UN we angan-angan den piniharen kasigpitan sumogawa kemon me manusia UN piniharen bangsa ingge dalam angan-angan den sanyang siruk lapas sembang kasigpitan alhasil ko ni tasabut lay pinagbalik-balikan lay labi harga nen sikite in kasanyanganin tuu si kaellumte si dunya itu bang harga me pong tinai si agama Islam kasanyangan ten tuu si itu si parahal tuu si dunya itu bisan sa ingge sanyang nu ujud taamban nu atawakan iya rumangambanan kitehin esep te biruk dalipul si pangatean tebi kite bitu palabay-labay hadja bitu kuene bisa binisale bisan sa ingge sanyang nuruk bisan sa ingge hapno ujud labean nuru UN duk ujud taamban nuru UN sumogawa bisan sa maklum duk tahati manusia kemon we ujud duhati taamban te kemon bisan sa ingge hapne masipain pinagtuyuan we te pegge we kalagihan we te in kasanyangan amban sababan sambungan itu. Nah, amban sababan pakellum te ko akkalten ellum manusiain si ellew akhirat salama lama ga nenia tebteban ka ellum nen ga nenia kamate si ellew bang mabaya manusiain sanyang tuu si dunya itu dambua du esep tebi geita itung baya manusiain sanyang si ellew ramburi ga niya mabaya manusia bang mukmin duruk cukup du akal nen magpainye we aku inin mabaya kungasik narka bang paswalate kemon manusia in dalam dunya ininen mang mukmin duiye kemon swalaren mabaya kami ngasik surga sabab sanyang dalam surgain duk bin sana duk sigpit dalam narkain sumogawa naan si inin pong tinai si agama Islam
mukminin landuk harga nen si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab nen gak pepalahil mukminin asal andang nenia to Allah subhanahu wa ta'ala si mi'a mukmin. Ma'ananin harga manamal mukminin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tinoan inayu ayu we Allah subhanahu wa ta'ala serta pinaboohan pitu manusiain karasulan duk binoohan pedoktrin de pitu yene kitab amban Allah subhanahu wa ta'ala supaya ipat in pagkamukminin bang mukmin duk supaya mental manusiain duk supaya lapas amban murka duk azab manusiain duk supaya tadaw hatte in kasanyanganin sirambuli ellew. Nanaan si ininan mahtinan mukminin labi harga nen si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala bangkemon harga essebum biko bangkemon harga esseb tebi niya pa inyo enduk ek kapenyo sassat dane si baran mukmin si hinang hajja sindam buak mukmin kinang tebi hajja ko itulay pakale kita biruk parendeng kita bidaddali si pangannal tebilay mabaya kita bi pakale ilmu Allah tabaraka wa ta'ala lasa tebi si Allah subhanahu wa ta'ala meipun Allah subhanahu wa ta'ala kata uham bibang sa inggi harga ne ili enda sa saat ili dumain pe kita bi iya hajja amal tebi daddali amban me waktu tebi dikit-dikit. فإن رسول صلى الله عليه وسلم جلوسك ساعة في مجلس العلم خير من الدنيا وما فيها yatingko nura sesaat lay si pagtuntutan ilmu bang tinungbasan sikaw duk binairan sikaw Allah Ta'ala sirambuli ellew labi harga nen amban dunya rukemon isi dunya itu alhasil labi harga nen labi pe amban mata ellew labi pe amban bulan labi pe amban kemon makabinsana si manusia ina pinag-apasan we de tuu data dunya ituen labi halganya ine ente piling manusiain ia dialem pangatian manusia lay bangsa upamanen niya ko hadje bola bulawan dia tak pat tanganne atau akan dayamon ko hadje bola dia tak pat tanganne ine dialem angan-anganne lay iye ne tamanan masanyangin sumogawa da lepas dalam pamikir ne duk dalam pangannal nilai we in miaan patekkahan sin sassat hadje duk patekkahan niya waktu makaboo-boo iye ada kala makamulasi sa ili dubantuk mukminin bang pinag-interesan sa ili bulawanin tinangkew amban kite bang pinag-interesan sa ili kayamananten inedgamban kite labi subay ayarante pagkamukminin pegge waktunya waktu hatinen anan kahargaan nilay amban kiti atau wakan taeddo amban kiti payaman tebi pegge kemon daut manusia inin ngasik magjalem surga atau wakan mabaya manusia insan yang amban main sampai labi-labinin sidang buli elem puas amban kaellum tebi ininen duweru tujuhan manusia ituen ada kala manusiain paasik magjalem narka a'udzu billahi min dzalik patilibun kita bibillahi ada kala manusiain ngasik magjalem surga paku tebi ilien dua inin tujuhan manusiain magkulang maglabi puas amban kapag papanjari si kita biwe Allah Ta'ala sampuk ampat ek kalabean manusia iuen meke final destination nen inalenan yawmud dukhul iene ellew pangasik ni ada kala magjalem narka manusiain ada kala magjalem surga isab manusiain puas amban kaellum tabi ituen pili kita bisi kaellum ien Dabis sa tabi iya me manusia gak maka iya manusia pinaasik duk iya manusia gay mabaya ngasik iya ne surga lay sa iya dinaut delay iya kabayaan delay hinang pakaasikan de magdalem kabinsanaan lay gay ne bisa te ien sumagawa mabaya kumisani diki tuu iya ne hinang pakaasikan te magdalem surga sumagawa niya dilikaw ne tuu si ituen niya kadilikawan ne
niya tu tasabbut hadis ininen amman Qatadah rahimallahu tasabbut we'ne bakas pa inne tasabbut we Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inne zakara lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul bisa pa inne Rasul sallallahu alaihi wasallam man fariq ad-dunya aw man fariqa ruhahu jasadahu wa huwa bari'un min thalatha dakhala al-jannah. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila manusia in pabutas ne amban dunya atawakan pa inne pingkatadalay tabisawe Rasulullahin atawa pa inne pabutas ne pa inne in nyawa nilay amban jasad ne maksud nilay matay ni manusiain bang minaanahan dambua apabila matay taabot matay manusiain bang matay manusiain betkat amban dunya kapandakan nen paganti neye si alam akhirat ubus pakamal nen tungbas sa inagaran nen yein kapandakan disali niya tu pa inne sa i pinuklasan we ne atawakan gay puklas ye pa inne amban tellu ininen atawakan pa inne sine-sine kaniyaan nen tu si tellu parkala ininen song tasabbut te itu manusia itu en daman daara manusia itu en yesa lame sin surga bisan hamut sin surga gay pinaku ko Allah tabaraka wa taala siya. Dehelu pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya makabaone ininen minal kibir iyene kibir inete hatihan kibir iu pakatite kaam diki kaduwenen wal khayanat inete hatihan khayanat iu katellunen wadain maananen dain utang maananen kamanamal pakatanggalangan manusia pakaasikan ne surga bisan paye magibadat si Allah tabaraka wa taala hangkan ko ne binisa ko dahil lulay mu'minin subay ayaran ne ka mu'minen pegge harga tamanan harga mu'minin bangkemon harga paasik kemon manasatin pakaatan ne supaya anan kahargaan ne menjadi tu situ inete hatihan kibir ituen tiak hati bang talutu we manusia tahinang nelutu hak ellew akhirat bisan pe kite mag-ibadat si Allahu Ta'ala atawakan bisan pe iye mag-ibadat ngahinang pangandaakan Allahu Tabaraka wa Ta'ala we gay hati iye makaasik do surga ine tanda nito dia risibunen pen Allah subhanahu wa ta'ala pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sidinis satin yan la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin minal kibir gayte ed makaasik surga sine-sine niya la ikwe hadja tapung-tapung hadje-hadjehannen pasessek dialem pangatean ne kibir enne inete inalenan kibir itu tiya hati dilikaw manaman labi kadilikaw netu amman saki yene pinaghalian we manusia we saki keko katambalan tu si dunya pinaing saki tambal pagwa ne tambal nen ko itu dukbang ien dilikaw eseb tabilabi dilikaw ituen pegge bisan pe manusia in tawa saki ien samantara ia mu'min duk magtawat ya si Allah subhanahu wa ta'ala aalay masiru ginantian wa Allah ta'ala barannen hap duk lingkat duk pinaasek duwe surga si ellew kiya sumogawa bisan sa itu hadje tabisate itu en pinaing kibir dateg tanglu duk hadje-hadjenen kwe du hama la yatawakan kwe tapung-tapung la ipasessek jalem bigi-bigi pangatean nelay
banggay kakosoan we ne tuu si ellew dunya bisan pe iye mag-ibadat teggelan ne maillumin tuu si dunya gaye pinaasik surga we Allah Ta'ala gak niya lugal me manusia ien dalam surga me manusia ien. Alhasil saki itu en sakilandu pangsannen pen magbabahasahin labis sakilandu dilikaw bang managha tabo oruk gay katambalan we manusia dumen hadja manusiain gak niya kasanyangan ne sidang buli ellew sampai binsana pihati manusiain patauhan bi kainalengan pinain talak mahaluasin bang siyakan talhaluas ini nen yeme bahasa nek unay workshop tuko itu inalengan pinan talang mahaluas bang mek niya hepiu magbibisnis ubus bune pagbisnis ne sinnelay ubus yesa untung we gak tahampit ne sampai kapital ubus kemon sampai gak pe kapag kapitalin ubus ni kemon yene INA pinain talang mahaluas yene manusia mag-ibadat ubus gak hatul we ne niya hati tabo ore me saki itu en dilikaw manamaw iya kan te hadja pinandak inalenan kibir ininen bang iniakan dinategdang hadja enen abbu bang pinabantuk abbu ininen makadari pabantuk pusikaam dua bantuk nen takilalebi we ayuen abbu niya abbu ne bubang ahin taga abbu si pamayam Allahu tabaraka wa taala bang aian taga abbu iesa surga bisan lamesin surga bisan hamut pesin surga geye pinananaman wa Allahu tabaraka wa taala saingge bantuk abbu yuen saingge bantuk abbu yuen abbuhin bang pinabantuk takilalebi si dua bantuk men kaisa paine ahmakun nas makna ahmakun nas ye pamayam ne barannen dia ta ariplanu pamayam ne isab sawe nen dia ta pahagad ilalas we kabel ini hatine le dia ta pamayam ne barannen diawa pamayam ne pong tina ini atawakan pamayam nen sa pamayam ne barannen pamandeng ne si barannen dia ta kot se auto atawa ine ne mag-uwas harga pamayam ne isab sawe nen dia ta baik set baik ini ben bisikleta pen me makanakin dia tak baik magbaik maana nen diawa du isab pamayam ne sawe pamayaman nen barannen ningko dia tak siap bulawan pamayaman ne sawe nen paleg sad dia tak bulak besuang AIN nia abune bisan nyegak magpain aku tu samiaan kaam lu samiaan banggay anan ang mendalem pangatean ne sa iduk say bantuk dalem pangatean nen manusia i gak niya lugar de pa indalem surga sa i bantuk nen kadue tu bantuk nen yene bantuk sin niya abune wa ibdalul haqqi yene gay naima sin kasabennalan kang iniakan naisab kaisa nen pain ne bantuk nen diawa pamayam ne sawe nen langkew pamayam ne barannen gak niya halga ne pamayam ne sawe nen harta man pamane barannen tuwenen tuu si itu yene man ya lima kanan bibebennal banggay tatuhut kinabayaan nen dugga magtawa duk si kinabayaan nele gay tinaima we ne bisan pebennal bisan pebekas kaniaan nen nengge paawlom si binisalen iti kabtangan Rasulullah hinduk parman Allahu tabaraka wa ta'alahin gay inasip we ne sababan nen pegge ga magtawa duk kinabayaan ne maananen tuu yes yehin hati matumawain ga tumawa si kasabennalan na ina manusia itu en bang niya makalutu na itu en luisap
Manusia itu en bisan pe iya ubus ne umulnen mag-ibadat si Allah Ta'ala banggay ana ng mandalim pangatean ne sa itu bantuk saki itu en akahan ne andang barannen mo ne iye surga ne amban dunya ruk ngahinang ne kapanyapan ne makasanyang iye lai pegge ga niya ase-ase ne tungbas makasanyang iye amban Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pakalehum bi pahala ya peduli waktu teh magkakakambil lo may operator kayaman tebi ek kainin kabayaan te binisa tu si inin duktaha bang binisa pasalan takabbur pegge niya tuu binisawe Rasul sallallahu alaihi wasallam panilew ininen bakas tatilew bangga ko pinanghirapan ni in Imam Syafi'i rahimallah pa inne ubus ne pinaturun in ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala hinduk ubus ne hatinen syara Allah subhanahu wa ta'ala hin pangurung si manusia binettad pa inte tu hinang te kaeluman dakyaw pinain inene ente hininang Allah Ta'ala hin si waktu ko itulay umabot pa nilaw ininen sampai si Rasul sallallahu alaihi wasallam magpagawa sinbis sa ituen magsukol pa inde magpagawa bis sa ituen gakne niya hinang Allah subhanahu wa ta'ala malingkan duwe perkalasa kaisaknen jagahanne payaman ne bang niya magtakabbur besmekne dukbang niya magparyawa angkatnya dua perkala iya na magtawa na rukpinain Rasul sallallahu alaihi wasallamin fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam man takabbara wada'a Allah wa man tawada'a rafa Allah sine magtakabbur si Allah subhanahu wa ta'ala gak niya magkaat lai si pinagtakabbulan nilay malingkan ginhawabaran ne pegge dines me iwe Allah Tabaraka wa Ta'ala namayam ko kama maggud-gud bang antag ne mayam kam agay takole-kole bang antag ne rukbang ine kahalan nen bang niya kalume maggud-gud menjadi sultan kabanesan nen sinabet ne kubul nen me kung tinai si agama Islam yainin makatalewi nah sine-sine samiyaan magparyawa inangkat we Allah subhanahu wa ta'ala yay sinangin pain Rasul sallallahu alaihi wasallam man takabbara wada'a Allah sine-sine magtakabbur dinesme dinekdesan we Allah tabaraka wa ta'ala sine-sine isa magparyawa inangkat duiu we Allah subhanahu wa ta'ala payaman om bibi niya dambua ininen pasellet ku pandak-pandak shortcut ku kisah ininen kurang periksa ku bang si time sine ininen niya dambua sultan duk dambua ipun lay magtatag ipun si Allah Ta'ala sa miskin iye patin naan nen si higat-higat samiyaan luma sultanin sigwaan pente luma sultanin tek kain sultan miyaan nukme sundalunen tinilawe nerakyaw pinain pusinen te luma ininen makasimber naan sinuk gay makahap astara ku pinayaman
painde siamiaan pagsambung sultanin lungkarumbi lumaknian lubuhumbi kiyan haplusi pandak tehat jabis sainin pege pandak waktu tenbit ahatek kanehep dambua ya miskin miaan amag ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala bisan miskin pagpayam ne say yesa sapew yesa rinding olom bisan papan bakas ne sa matebihin ga nila ilumaknen duel ye patundok duel ye pahangat pagtilew ne sa ili bang sine magkahinanganin sultanin hati makul dewi ine bisa ininen ngangkat tangan nan pariyata ya Allah bisanen ya Allah miskin kudayahan kau ya Allah kana kawaseku kau taka kawasehin ya Allah si waktu ku gak tuu antat ne keu saru undo lemban sababan bisa nilai pariyawa si Allah subhanahu wa ta'ala duk tambua lay bisan nakura duk sultan magtakabbur saru undo pinatekkahan arimpulus wa Allah subhanahu wa ta'ala lumak sultanin kwe bisa menjadi bentuk lumaknen matebihin bakas nesamiaan sampai sultanin dagkabinsana payamanun biiwe menjadi dilikaw hati tamanan ininen bang sumangen si ata hinang malkina sin pangateyan ne takabburin ekkaraan si ininen magkaat duk ekkapakaat ne hinang ne ininen magkakaatan kakahinang nen tu si du kaisa nen magkaat tu si itu en dehelu yene gawang to sin Allah subhanahu wa ta'ala close to duye aininan bang sumangen si iya takabburin sumangen iya napain kubinain lay duwe parkala bantuk na lay aininan hunit kalumabayan to padalem pangatayan ne to sin Allah subhanahu wa ta'ala hunit maananen penme pong tinayhan tetabligin hunit inin makadauhat hidayat me aininan kaduwenen sa iya magkaat si iya yene aak close si iya ni yene gawang panghati sing kasabenalan pegge weeng bisan du akahan no samyaan jayru tuhut ne pegge niya takabbul la idalem pangatian ne kwe sa pantun baso penno ne bangien isihan no buus hadja pangisinun samantara jay anan amban iye amban dialem ne ro dehello isine lay makapenno iye lay meke isihan no meke paisi pangisino ye sa duwantuk takabburin bang sa upamanan niya la idalem pangateyan ne takabbur ennen bisan pebinomsongan ilmu pili hunit parialem pangateyan ne pegge tinulak dui we pangateyan ne lay pegge gay tayma ne bang gay mag tawa duk kinabayaan ne sa bantuk sa ingge kalumabay ito Allah tabaraka wa ta'ala bang sa sifat manusia iye katellunen tu magkaat yene silatur raham yene pa inne parsugpatan ne duk pagkasine manusia yene ase si antara duk pagkasine manusia magkaat du isab ininen budili kau du isab bang magkaat ininen paguwa in kajul janaanin dalam dunya sababannen bisan pe mag anak matatto bisan pe magpong tinai magdanganakan bang anan in pagkasilasahin ng mandalem pangatean eseb tebi banes takite tebi ruk kasaksian duwe tay nge tebi ruk mata tebi dalem lahat tebi amban lahat tebi situngan-tungan lahat magpapatay aahin sababan ine bisan mag anak matatto igay magpikil sababan ine sababan anan si antara de in pagkasilasahin nabang anan amban manusia temban dalem pangatayan ne pagkasilasahin atawakan lasane si pong tinaine muslimin anan amban dalem pangatayan ne akahan ne andang barannen sampai Allahu tabaraka wa ta'ala anan lasa Allahu ta'ala hintujuye bang anan amban dalem pangatayan manusia pagkasilasahin bekat nene iyan ang bandalem pangatian nilasana si pong tinainen dumen hadja lasana si pong tinaine iya kwe sawe ne
dambuak palabeyan lay atawakan lasane si matat to ene ia mangipat ia lay lasane si angkol ne pong tinay amma de danganakan amma ne atawa ira ne sampai si kemon magpain la ilaha illallah muhammadar rasulullah bang alan amban iye lasahin si manusia magpain i akahanne andang barannen sampai Allahu tabaraka wa ta'ala anan nelasa Allahu ta'ala hin tujuye. Ine kajatuhan manusia induk buah ente manusia in bang anan lasa Allahu ta'ala hin siye. Menjadi ini manusia in. Ine ente buah manusia in banggaine kinaasean wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Buah manusia ininen ngaswa kalaatan na ambat ne maananen pinaruhul ne manusia itu na ina ganti na itu bang taabot si ellaw kiamat tiyak pinallahu tabaraka wa ta'ala fa amma man taga wa athara al-hayat ad-dunya inagwanen ina sambung matuhin fa innal jahima hiyal ma'wa bang niya nagga si pangandaakan Allahu tabaraka wa ta'ala pwede tasabut tabi kumin sinilay saggaan ne kasaben nalanin pangandaakan Allahu tabaraka wa ta'alahin makna taga gay nuhut si pangandaakan Allahu tabaraka wa ta'ala sampai si Rasul sallallahu alaihi wasallam anne si dunyahin ambat neye paruhul pegge wei songdu tadauhat ne ininen fa innal jahima hiyal ma'wa bennal jahimdu iye pamolean manusia iwe katauhan te bang ine jahim lay bang pinakale bantuk yesu suala jahim lay hapi manamal pinain jahim niya pemek matulay inenan me anaknen di si jahim niya pemek lube bakas me bagay-bagay kami taga enen si jahim pay ko katawhan no bangina en jahim lay ennelay en bisan say hapnen pinakale ennelay enne hadja ien daawe meke umasek pi manusiain takite hadja mamarahi tantang baran manusiain ennar ka ien bisan hap pinakale nah ien mamagkaatin naan si ininen niya petu magkaat bang taluto we niyan manusia yana inalenan as-salama wat tuma'nina anan ini namban manusia yana makaluto takabbul dalam pangatian yana kailluman sanyang sa ili anan namban iya kambike anan amban aain amban takabbur yana pa inne ellumnya dalam keselamatan duk ellumnya dalam kesenyangan hantak ka ellum nen gai niya ka hantak ka ellum dele ina hatinen takabbulin dili kau inin ga niya tambal ne saddi gay kabelihan tebi ituen si farmasi ga itu niya dinagangan si farmasi al-nahdi atau akan antak-antak ne si me painte me National Pharmacy UN atau si me United Pharmacy amban lu usilahat te situngan-tungan lahat ga niya takaswa tebi ituen dinagangan si farmasi me tambal ituen me kesa bang si fish market ga niya takaswa tebi ituen pakaswaan tebi tambal ituen tiak dalam kitab Allah tabaraka wa taala duk yu dalam to Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kita bibalik piu bang kita mabaya lapas amban murka duk adab Allah tabaraka wa taala duk mabaya duk kita ngandawat surga duk kasanyangan si ellaw rambuli yu luus iyo kasanyangan ini ennen dambua do SF7 birambua do en resetahan tekan ko itu takabulin dambua do sa i tambalnen inen ennen bang inyakan minted de hadja magpariyawa kew da kew magtakabul pariyawa kew i tambalnen reseta ko si kamian
iyan resetanen dane piyahum bibang antag-antag piyahum biturulum bibang sa inne bantuk pagparyawain payamanum bidalem kitab Allah tabaraka wa taala duk payamanun bibang sa inge bantuk pagparyawain si pamano kita biwa Rasul sallallahu alaihi wasallam naniya petu makadilikaw katinen banta abut waktu tebi diki-diki niya petu makadilikaw si mu'min mag-ibadat si ellaw kiamat gak duhati pinaasik surga wa Allah tabaraka wa taala gak duhati iya makaasik surga niya petu inalenan al-khiyana ina hatikan khiyana ini khayana bang simaiyakan bilan khayana amman kalima Arab dui khayana khiyana maananen tu bang iniakan iega tabet tadwe nu si pamettaran ne kan tak binettarin sa upamanen niya mag nganda akkau bukew binayaran pain amonun boohun aku ininen bettarun lai si pamettaran ne si tempat miyaan pangakane kao pagtaabot isab ka ulay boonu ne pegge ka ulay kabayaran ne boonu ne pegge ga dulai bos nun mayam-mayaman ka ubangan tagbettad no sagnatan no sampai si pangikayu hadja bang hadja tabettat maana nelay khiyana kew ga kew kapangandelan pinangandel si kao ga hati kew kapangandelan niya istorya na ininen aaga kapangandelan payamanum bi si ellaw kiamat niya so ngasik surga hinarangan wet dambua fa inna darahu papihum bi magdalem surga ayun niya hadja kabayaanku tinilew si iye tiak niya paboo ku bekkatan ku magtilew duk bekkatan ne ku magpihaga na itu takaswa ku petilaw ku hadja bang antag tabettad ne inimbestigahan ininen pag imbestiga ininen penne antag pamettaran nuram putus kubusin iya bakas pinaboo we ku pinapi penne rak ku pinapi pu si anu butilaw ko si anu ga ne ko lai ga ko tapi si iye antag ni entabettad we no muna mag-esep itu en bukuinin mag-esep itu en painne bangga ko pinanghirapan tabettad ko hepi bettad te painne i si Jidda si ko inang kusampol ining peggeta kami tu si Jidda bupirinak pinihawe ininen bang antag Jiddahin dahatus tahun itu en magpiha patandan balik gak takaswa ne penne gak takaswa ko pagwa balik penne pihahun sampai ainin ngabut 300 tahun si pagpiahan dam putus kubus painne beta kaswa no bang melai panagnatan no yehin si Kornitz lai si Jidda sabab Jiddahin larak ne pegge bakas ne ilarak pabettaran Jiddahin dunyahin bakas ne kinyamat ya Allah tabaraka wa taala sabang kew mabaya mayaman ne bang antag tontongun be painne payamanum be pagpayam ne ilay dalem buli sinnarka jahannam bakas binoon subhanallah ine ente ien sehingga hukuman ne ien napainne ka umagbettad mapihin alang-alang isap aku mangeddo iya mapihin sa ka umagbettarin ka umangalakap iya mapihin amban sababan ga niya dapat hawa manusia lay baya ne mga sek surga induk gaya mabaya ngasek magdalem narka salama-lama atas lagap ne narkain sa ili mimpiempu milyong tunag barannen si ellet narka gak peta abut we ne kubus dam putusin subhanallah
payamanun bibe pain binumen harga bang kita pagpaboohan gay pinasampay pisi pagpabooha pinaboohan lay na bang niya mabaya sa ili bang niya amman kita bi bakas sa ihi bayaran tebi dukdanti antebi iyan bakas me ien tasabut lay tegge bang igay kabayaran ka mga lagap iyahin magdalem narka jahannam magpiharapu nilay si elew kiamat pain Allah subhanahu wa ta'ala فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Si LWN gay niya tumbas si manusia. Malingkan inggeru ga niya tumbas si LWN si manusia. Ga niya pag-anyaya te si LWN ga niya tadalim. Managana tadalim. Ye ga niya hatinen kasairan amban sine ruksine si LWN tinungbasanin inge bakas limpa tangan nun nuk limpa betis nun maananin kakatinang nun yay tinungbasanin si LWN. Narin kiyo makaakal painuwaga neta iseb ko kwe me tu pinain mang weben na kiyo magpabao si ako inga risibunen kwe mag-claim kiyo pisi me tinda pain mo sa miya antia magkaat ay temin na paintindahin inga risibunen mang bennal binisanong yan. Si elew kiamat mamarahi elewin duk sangimin duk waktuhin duk tangan telay naksian si kemon bakas kakahinang tematu si dunya itu payamanun bi me kung tinai si agam Islam paim diwegi harga pegge bang amanat limbang nelukiyana amanat dukian maglimbang bang kau kapangandalan tapasampay nuru ennun amanat salamat kau si elew kiamat duk tinungbasan ke servisyon ulay Allah tabaraka wa ta'ala kahapan si elew kiamat sabang khianat tinungbasan lusab kau Allah tabaraka wa ta'ala si en khianat ina tungbas nen dialem jahannam dalem kabinsanaan tungbas na dito khianat dia nah ien si manusia demikian khianat tu isab si manusia iyan ay inurungan niya wa Allah tabaraka wa ta'ala tangdan tu si dunya ituen ubus niya dinaak wa Allah tabaraka wa ta'ala kininang pwede sambahayang pwede puase pwede pagzakat no pwede paghaji no lay pwede kemon pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala ibadat en nilay kemon amanat du isab sikao bang iga hininang we manusia dugga pinatawa we ne paghinang nen ennen duisab khianat hangkan ne aahin bisan magsambahayang ne bangga tumawa panambahayang nen magdalem narka duye pegge we kaisanen hininang we ne ga tumawa karwenen sa ili hininang we ne dumain si aturan. Kaya memang may pangini ak Allah Ta'ala magsambahayang kaya Allah Ta'ala fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum fi salatihim sahun pamanong biye fawailun lil musallin wail nalkai kabinsanaan dumani wail ko bantuk kurente matuiwen wail maananen nambuat tapsilan sin wail lai yene lehak kabinsanaan dalam enen wail lehak ili dalam jahannam pamettaran sine dumain aamag tangkew binetat malaylay dumain pinainlay aamag tabi amen magzizina dumain aamamono dumain aamala ilay kemon magsasambayang we bukara sila magsambahayang alladhina hum fi salatihim sahun alladhina hum an salatihim sahun mereka sabi luman niwe higaan pagsambahayang nilay sahun inahen sahun niyo hapdo sa pinakala gayin hap bang si pamayam naan si ayat ini mang tapido si ayat ini bang tapapi dalam sambahayang gay hap mana sahunin pegjaway enen pahil-pahil saan ka bantuk pahil-pahilinin
hap nam bahayang hap gai. Kuya magdait mangan, ubus mangan ubus gai, magdait ngag kagbuanen. Ubus nam bahayang ubus gai, magdait duy sa bahiin si pagsambahayang ni. Na inagwa sambahayang nilay. Sambahayang nilay ga tumawa kininang wet ni si hawa nafsune. Na sumay yagay magutumbas si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumay yang hinangan din ni tumbas ni. Duk makasanyang iya buo ni hadarat Allah ta'ala. Pegge dumain hininang wet ni si aturan pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala. Nasahun guanen, inagwa nilay. Sahun en nilay, inagwa nen. Guanen magdialim inalenan wailay. Bisa ni magsasambayang. Payaman bibi. Aman ban al-tabarak. Papikaw si magpuas. Papikaw magpuas. Amanat Allah tabarak ta'ala magsaya. We gani alutag na papu tabilay ke. We ngahinangan kita bi puase. Asal an nang nepagkalay tabi. Kutiba alaykumus siyam. Pinapardo Allah tabaraka wa ta'ala pagpuasehin si kaam. Maana nalay Allah tabaraka wa ta'ala manginang puasehin. Bang Allah tabaraka wa ta'ala amanat na si kausubay hininang sak pinapitu rasulin hinang nurulel. Kita kam rulel inin pagsukuran, dukgay magbelogan, dukgay magkekoan, duk bentel, maananen pinapitu rasulin, mabentel sin kakahinang no, iyan pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala kauli. Iye iyan pamapituhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, naniya magpuasa sa siya nelew. Niya isang magpuasa gay muasi banggay, dahil lupe pamayam na, dahil lupe pagitung na naman pagpayam bulanin. Subhanallah. Sali duwi pangandakan Allah ta'ala. Mag-itong magpayam. Dehelu say muase. We jukup neko. Pagitong na bulanin, gana niya pagpayam. Parahal, na inakal Allah ta'ala, paman syahida minkumus syahra falyasum. Bang takite webi magmanyatakan si matabi. Ine, tasaksi biin pagwa sin syahari sin bulanin. Meke kamuase, kahagad ne kutiba alaykumus siyamin. Saka kahagad pangatayan nen si ine. Si paman syahida minkumus syahra falyasum. Ina maana nilay ga'ye kapag amanatan wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kaya manong naniya pa mo sa taluellew. Painadya pa panengganenggihan bulan, ubus isab samyaan, panengganenggihan pitla, ubus isabi sa ili, panuran pitla. Ubus ina sinugsugin si tagnalay, pain na ng buwalay. Mukappa pa, ubus niyatin lai pain na si panengaan lay. Mutawassita, ubus isab tengaan lay, ine, mugallaga, yayin niyatin bang si magsahur lawi panampang bulan, panenggihan pain na pitla, duk pangungsuran sin bulan Ramadan. Gak katauhan nabi bang ina ni, en najis ien. Niya najis pain na, najis diki-diki, niya najis sarang-sarang, niya najis hadja manamal. Alhasil, kwe dunawalan najis aahin, kwe duya magsahur si najis bang sa ien. Subhanallah. Payamanong bibe, hangkanda kam pahali nuntut kam ilbuduk nilaw kaam, dakiw magparwe-ruwe, dakiw magparhellu-dehellu, amban pamano Allah tabaraka wa ta'ala, duk amban bitikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak niya patao manusia amban Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang si agama sebab iya pangandelan Allah ta'ala, duk iya kaubusan ni Allah tabaraka wa ta'ala, bang pasalan agama. Payamanon biya. Naniya muase, siya melew hadja. Wey, peggeiro ko tasabut di alam Quranin. Kutiba alaykumus siyam. Siyam dupay na nasiyamel lew hadja. Telu si panagnaan, telu si panengaan, telu isab si kahinapusan. Siyam kemon. Subhanallah. Payamanon biiyan. Gak kapag amanatan wa Allah tabaraka wa ta'ala manusia, khianat duwi sabihin. Bang khianat, bisan pekew magsambahayang, bisan pekew magpuase, bisan pehinang ni kemon pangandaakan Allah tabaraka wa ta'alahin. Bang khayanat iye gay makakaasek surga si iye kemon ang malibadat na iyen. Sa niya waktu tahinang na piin luto magdalim jahannam kemon kakahinang na iyen. Menjari pabentel tebi kakahinang tenbin ato na gusto niya. Manjari niya tuo si kahinapusan pain ne pasalan utang babaya kumataha nila si binis sa tebilay.
Sumaga waga niya waktu butia hatinen tel tasabut ku si kamin subay taus ku si kaam bisan di kileum bi ininen si kaguruhan tebi yu hatinen penno ne hatinen me kaguruhan tebi ru hatinen station tebi ituen murah-murahan hatinen 7 kaam kemon pakale maksudnya terbalik hatinen tu si tuen tembus sedikit-sedikit ya. Iye pain ne pasalan hatinen utang niya du sabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ininen makapakpain niya tambuak sahabat kinubul we de gak dahu kinubul we Rasulullah him kinilor ho kemon me usbanen duk magwaris iyehin mapalibutin pain ne kinubul ituen gak duke itu niya utang ne pegge utang tu utang enen mak na bang utang gak niya utang pagurong sa utangin kemon binairan luune ke hatinen pagrida uyain luune sa inge hatihan nen basta utang kemon maananen pabalik no iye bakas ineddo no atawakan inindaman no bang arta bang panyak alen nelay utang itu en demikian bang tabo awe manusia si pagtuuran ne ga binaeran we ne si kailum ne bunia sin ne bang sin hatinen ga binaeran we ne utang ne ituen si ellew kiamat ma si manusia ituen pinabayad wa Allah tabaraka wa taala gayru isabituen pinaasek magdayday magdalem surga sehingga subedahu dehellu bayran ne yene bakas taeddo ne atawakan kaindaman ne sipong tinaine jaman ellum yadaddali si dunya nah tay sabbi ke pain ne yene hadis pen Rasul sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis gak kasabut lai si pasal utangin sa kasabutin lai yene pag-eddo sin pangarta pagkakan sin pangarta yene hatinen lamen labeyan haram sumagawa bisa ininen related pili pegge manusiain bang ye tasabutin lai wa akala mala hada dambu ainin kinakan isabuan alta si anumiyaan gana niya luune ke pagbait atau wakan luune ke hatinen sa ili gana niya pagbait gana binairan wene kinakan ne hadjawe ne nah selawi pinabayad du sabi hangkan pen ko bisa ituen bisa enggak tasabut la utangin related bisa ituen sababannen bang niya amban pangarta nu pagbayad nu si bakas utang lay gak bayaran nu sa du pangahukum kitehin wa Allah taala si ellew kiamat pinabayad du ke Allah taala naman jari tu si ituen ambantel lu perkala leibang mukmin du kita si Allah subhanahu wa ta'ala ayaran teruk hatinen ipat te pagkamukmin tele duk gay magkaat pegge bang kita mukmin patek kakemon pakaatin pegge weey hak tamanan hak mukminin si Allah subhanahu wa ta'ala gak niya jinandian wa Allah tabaraka wa ta'ala pinaasek magdalem surga duk lappas amban adab si Allah kiamat sadi amban mukmin do jinandian wa Allah tabaraka wa ta'alahin salta magpandang duk iya dalam surga mukmin do isap sa ili jinandian wa Allah subhanahu wa ta'alahin bang sa ili hantang bang niya si kausay inalenan mukmin maana nalay iman pamarat saya si Allah ta'ala magmalkina dalam pangatayan nun dalepas dalam pangatayan nu kuntaranun da illuruk dan sangem gak bakas umirep ngan jagahan ka uruk makaatan kau o tiyak pen Allah tabaraka wa ta'ala istahwadha alaikumus syaitan anikfur falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafu Allah rabbal alamin gay kew ilubayan pen bahasahin we syaitanin gay kew tinantanan we syaitanin waswasan ne kew amban ellew si sangem man kahaba waktu pisi waktu supaya hadja kew tau magkupur si Allah subhanahu wa ta'ala supaya kew magkupur supaya kew makasagga hadja si pangandaakan ka Allah ta'ala
duk supaya keu makahinang pamegesan Allah Ta'ala. Sigay na keu makahinang pamegesan bang hadja keu gay makahinang pangandaakan okay na si Satan ili dambuli na planuhan niya bang sa ingge ni keu makahinang pamegesan pegge manusiain 110% o 210% bang aaking gay nga hinang pangandaakan asal makahinang na iun pamegesan bisan ni gay sinasak Satan na iendo plano Satanin hatinan amban kahaba waktu supaya hadja ke waswasan na ke ineruk manusiain magkupur si Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia lay makapagkupur na si Allah ta'ala mekene mabayan ka upainne inni bari'um minkum aku puklas na kuamban kaam na puklas na kuamban kaam hatinan yaruin siyain ngabi ka hadja lay si pagkupur nulay ga ni yelai sa ili misape iye mapeddiin lai inni akhafu Allah rabbal alamin bisan aku ininen tinalew ruku si Allah tabaraka wa ta'ala andu isap ubus keu bo-bo-one ubus pagpi keu bo-one pariata kue mamanaik kayumiaan pagtaabot keu lai si unjung gay ni keu ta urwai mekene duai handine ine gua nun pegegay ni keu urwai sepak ne ke kayu palaihan nun atawakan labo ne ke keu ga ne niya lai pakialam ne lu ne keu makamatei kau atawakan lu ne makapolong kau ga ne niya lai pakialam Saitanin sa idubantuknen taabot pes elaw kiamat susunan ne pekeu pain Saitanin la talumuni walumu anfusakum daku susunanun bi daku tuntutanun bi aming daku tuntutanun bi walumu anfusakum ye tuntutanun bikin hamabaran bin say we yu sikaam rasulin yu sikaam kitabin say aku kanya kitabku gak penia rasulku menyatakan ko sikaaming ngakahan kaam say hat advertise tu hadja pangurungku kaming kinahagat webi narako susunanun bi say aku lay ngabi kaam hadja say bang kam mabaya banggay kam mabaya ga du sabi niya lai sa ne ando isap ien mahunit malaihin duk mapeddi malaihin ubus kita pen si anu pusang loob no portahan iye duk no bunhutan iye pag ubus si last minute laglag ngeo asal tamanan peddi sa ien manjari hatinen yeme tellu parkala ininen bangkeu mukmin do si Allah subhanahu wa ta'ala pag mehetan tebi sika elum tebi itu en daddali do hatinen tarabahu tebi en bangsa ingen lisin pangatian ten binggay sumellet me tellu parkala ilien hatinen gay tapasiki tebi bang hatinen bakas tahinang ili magdayday kitebi apa ampun duk magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala hatinen yeruien dinaut si kitebihin wa Allah subhanahu wa ta'ala was billahi amban ien hatinen murah-murahan bang pain pinagbarakat si kitebi insangem tebi sangem ininen bisan kami bituam ban punsak jidda tugbu samyaan jidda tuyu kambillo kasindwehanin amban me punsak me riyadlo atuin bisi ipal maluwian bisa disab na inin do kaam hatinen billo amban lahat makahadir si sangem ininen las pangakaku kaam hatinen swalahan kaam sai sangem ininen ga kaam lugi duk ga kitebi lugi samyaan si sangem tebi duk si waktu tebi ko itu ininen duk mapalabay si dabdalik miyaan pegge pen Rasul sallallahu alaihi wasallam al-alim wal muta'allim syarikani fil ajri mamano induk tinuanin salit do in pahalaknen bang keu ikhlas mapakalehin bisan dumeng kau mamisalay bang niya taed da uwe ku pahala ako mamisahin megge ikhlas ku mangakahan sa amin sabab pangandaakan we Allah tabaraka wa taala kitebi say duk ikhlas kam mapakalehin bang ni alay teddo udangi buruy sab si kaamin mapakalelay say murah-murahan say hatinen sigay na kitebi makapagkilale hatinen sa ili si paluehan si suara makapagkilale ro kitebi duk banggay na kitebi makapagkaswa amban matalayu en tuho si dunya mako kitebi kemon si Allah tabaraka wa taala murah-murahan pinagkaswa kitebi dalam rahmat duk nikmat dalam surga dalam jannatul firdaus sirambuli ellew daddali tu hajja ka illum tebi matuituen kanya kitebi tuen pasagit hajja ingene hatinen tahaan yene kapa no passport tebi lay mapitu si dunya tu bang kaabot ili kadauhat tebi rukgai hatinen minaksud tebi mapitu si dunyahin palalga kitebi kemon was billahi amban ili mako kumaap sika ambang niya layam ban me bisale hatinen ga tumawa katawa umbi amban baranku ien duk amban syaitan hatu duk amban kalamahan sin pang hati lagi pamarat saya hatinen
duk makukumaap si kaam bangnya lay tumawa dumay namban kiti dumay namban ako sa ritjiki si kitebi si sangim ininin amban Allahu tabaraka wa taala hampit tebi duk ipat tebi mahap tiggilan tebi mailumin murah-murahan sanyang kitebi amban main sampai silambuli elew tukbal kubalik si kaam salamin kong tinay kami kalasahan duk malasa hatinan si kami wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.